I pozdrav svima, dobrodošli Šan tutorial i danas ću vam pokažem kako da izračunate kako mi je potrebno napajanje. Znači prva stvar koja je potrebna jeste da odete na ovaj sajt, znači ostavit ću vam link u opisu klipa kao i uvek. Onda kada odete na taj sajt, znači potrebno je da popunite ova potrebna polja. Znači evo, možemo sada krenemo, idemo system type, znači tu da beremo one physical CPU, znači odnosno jedan fizički procesor. Znači sigurno ćete imati jedan procesor. Onda kao što piše ovdje, znači ako imate procesor sa jednim jezgrom, dva jezgra ili sa 4 jezgra ili sa više jezgara, znači to ipak spada u jedan fizički procesor. Onda ovdje piše motherboard, to je matična ploča. Onda, znači sigurno mi ovdje piše regular. Jedino ako ste odvojili naprimjer 200-300 evra ili više za matično samo, onda će vam sigurno biti high end. Ali znači u ovom slučaju je regular. Onda gdje piše CPU brand, znači tu da beremo koji vam je procesor, znači meni je ovdje AMD, onda socket meni je AM2 tu, onda ovdje piše CPU, znači da berete koji vam je procesor, meni je procesor ovaj, ok, onda znači ako klokujete procesor, znači ovdje dole napišite sve dole što mi je potrebno, ali ja ne klokujem trenutno procesor, tako da to ću ja preskočim. Onda piše RAM, znači idemo malo ispod, ovdje piše one stick DDR2 SDRAM, znači jedan to, odnosno jedan stick RAM memorije. Ovdje piše video brand, znači tu odaberemo koja vam je grafička kartica, odnosno ovdje naprimjer ako je AMD ili Nvidia, znači odaberete to. Ili naprimjer ako vam piše basic card, znači to je sigurno neka integrisana koja je znači neka najobičnija, također i ova. Meni je Nvidia, idemo GeForce 210, samo treba naći, evo ovako. Znači imam samo jednu grafičku karticu, tako da ne moram ovdje da popunjavam. Onda što piše video type, to ništa ne diramo. I ovo ovdje isto. Onda ovdje znači gdje piše hard drive, znači morate znati koliko vam je obrtaja, odnosno koliko ima obrtaja vaš hard disk. Ovaj hard disk ima 7200 obrtaja, znači idemo jedan HDD. Onda ovdje piše drive, znači sigurno nećete imati ništa od ovoga, to je ipak sve staro i ovdje se znači ništa ne koristi. Jedino znači možda budete imali ovaj Blu-ray, interni kao drive, a ovo ćete sigurno znači imati kao DVD-RV drive, znači to sigurno imate. Znači idemo ovdje OneDrive, onda možda neko od ovih koji ima novi računar, znači koji ima malo bolji računar, možda čak ima i Blu-ray u njemu, znači neka odabere su tu. Ja to nemam. Onda ovdje ako imate SSD, znači isto to odaberete. Ja također ni to nemam. Ovdje nemam ništa od ovoga. Ni tu nemam ništa. Ni ovdje, znači evo ovdje sad piše USB, znači stavimo koliko je zauzeto ovih portova. Znači meni je trenutno zauzeto 6 portova. FireWire imam samo jedan. Znači to samo preskačemo. Fan controller nemam, znači ovdje ništa nemam. Imam jedan fan, odnosno jedan ventilator od 80 mm. Onda dole, znači ako imate vodeno hlađenje, znači odaberete dole ovo što vam se treba, ja to nemam. I sad znači na kraju kliknemo na calculate. Tako. I sad znači ovdje mi pokazuje da mi je potrebna minimalna snaga napajanja od 171 W, a preporučena je 221 W. Znači, pošto naravno ne možete nigdje da nađete napajanje od 221 W, znači kupite neko napajanje od 300-400 W. Ali znači uvijek se preporučuje da imate napajanje barem 50 ili 100 W, znači minimalno da imate više nego što vam je potrebno. Zato što nekada ćete možda nadograđivati nešto na računaru pa će vam biti potrebno na malo jače napajanje. Inače u mom računaru je napajanje od 500 W, tako da znači nemam nikakvih problema što se tiče toga. I eto, znači to bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentaršite video i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.